Aslar жашоо машыгуучулар кандайсыздар? Жашооңуздар кандай өтүп атат? Биз азыр Жыңжоо деген бир шаарга келдик. Бул жерде машиналарды карап текшерип атабыз. Анан биз менен чогуу иштешкен компания бар. Ошолордун машиналарын алып азыр Кыргызстанга, Россияга жибип атабыз. Бирок көбүнчө Кыргызстанга кеткен машиналар через Кыргызстан Россия кетет. Ошол жерге келдим азыр. Бул жерде көргөнүңүздөрдө бүт эмелер бар. Бир аз кыдыртып коеюн сиздерди. 400 машина бар биякта. Аны уже сатылып, уже 200 калды. 200-нү кыдыртып коеюн сиздерге. Азыр бир мүнөт экран котороюн. Мына көргөнүңүздөрдө бул жерде бүт Volkswagen ID'лер бар. ID деген машина бар. ID электрика, ID6, ID6'lar бар. ID4 бар. Бұл мысалы ID6 Volkswagen'дің жаңы машиналар көргөнүңүздөрдө ичинде немелер менен клемкалар менен турат. Бул да ID6. Бул жерде бүт ушу Volkswagen'дің машиналары. Бул жерде чоң эме парковка. Ушул жерге машиналар чогулуп анан сатылат. Булардын баары ID6 светтер, кара свет көбүнчө. Актар дагы бар. Бир аз кыдыртып коеюн бияктарды сиздерге. Баалары канча? Баалары мен сүрөттөрдү кылып жиберем сиздерге. Бул Tayron, мына ID6'лар. Кытайдан машина алам десеңиздер, уже заказ берсеңиздер болот. Особенно оптом иштегендерге өзгөчө эме кылабыз. Tayron'дар бар. Анан ID4'төр, ID6'лар бар. Бул жерде көргөнүңүздөрдөй. Азыр популярный болуп аткандар ушул ID-лерде, ID6, булар чоңураак джиптер, электрикарларда, электрокарлар. Анан мындай свети да бар. Чорный, үстүнү карасаңыздар, могул жерлери серый. Серый. Бул дагы ID6. Азыр Кыргызстанга алып атат. Балдар Кыргызстанга алып, анан эмеге Россияга сатып атат. Көбүнчө ушундай машиналар. Эгер машина алам дегендер болсо, заказ берсеңиздер болот. Пулу канча дейт? Ар түрдүү. Бияктан ошо 40 миңден башталат. Эмелерчи, айдилер 42 миң, 43 миң ушундай. Жаңылар да булар. Кытайдан электрокар алам дегендер болсо, бул жерден бирөөнү тандап алып кете бересиздер. Бияктан заказ берсеңиздер, Кыргызстандан компания болбой жөн эле эме кылсаңыздар дагы, неле? Жөнөкөй адам дагы өзү акча которуп через банк которсоңуздар алып жибере беребиз. Ошол көргөнүңүздөрдө бүт машиналар биякта. Бул Жыңжоо деген шаар. Ошол жака келдик. Тетне машиналар. Вот. Магатондордо бар экен ар түрдүү машиналар.
Hazır maşinalar tartib ko'rsatamiz. Yeah, ID6 here. Just can you check the VIN number? Yeah, this car, if it's black, the VIN number. Если будете покупать, вот VIN number указано. Есть разные цвета. Белый. Az men de ko'rsatib qo'yayin sizlarga. Videoda topib jo'natamiz klientlargacha. Белый, черный. Большинство белый и черный. Кончился ак qaralarda bu yoqdachi. Окей. Можно посмотреть здесь все. Если будете заказать из Китая, мы ждем ваш заказ. Новые машины. Внутри. Şunday машиналар. Bu yoqda da. How many cars right now? 200? Joshage? Josh atatdı. Maybe almost 300. Az 300 машина тұрады шул жерде. Сатуға машина алғандар болса, сөз күтөбүз. Окей. Видеону сактап бирөөлөргө жиберсеңиздер болот, машина алгандарга, особенно модагы. Бул да чоң эмелерден экен, табын. Doğru. Особенно ең популярный азыр ошо ID6 болду да. ID6 менен ID6 менен электрокар. ID6 менен кичинереги бар, ID4 бар да. Ошолордон алгандар болсо, заказ берсеңиздер болот. Ошол сиздерге машинаны көрсөткүм келди. Анан буну сактап коем, эгер машина алгысы келе турганда болсо, ссылканы жиберсеңиздер болот, могу видеону көрсөтүп. Бул шаар Кытайдын Жиңжоу деген шаары. Ошо Жиңжоудо, Хынан жакта. Мындан башка жактарда бар. Азыр биздин компания ушул чогуу иштеген компаниябыз бар. Жиңжоудо. Бирок машиналар любой башка шаарлардан да табабыз, анткени Кытайда машина ар жерде бар да. Анан мисалы заказ бергенде мисалы 30, 40 же 100 штук алса, анда Кытайдан машинаны башка эмелерден топтош керек болот да. Ошо. Мына көрсөтөйүн да, мына ID6 деген. ID6. Мында чоңурагы. Бунун бир аз кичинереги бар, ID4 бар. Билгендер болсо, эме кылса болот. ID4 Cross, ID6 Cross. Мына чоңурак. Джип да, мында чоңурак джип. Астын көрсөңүздөр мында дутуй болуп турат. ID6. И мына ID4. Андан бир аз кичинереги. Булар бүт бары электрокарлар. Электрокар Кытайда жашыл свет болот. Номерлер обычно жашыл болот. Анан эмелер бар. Жөнөкөй бензиндер алар көк цветте болот. Ошол. Азыр могул жерде 300 машина бар. 285 машина бар, 300 машина. Көбүнчө кара светтер, анан ак светтер болот да. Анан редкий светтер бар, кызыл, башка светтер болот. Ак жана кара светтер. Популярный светтер. Ошол анан суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Okay, we can go. Yeah, thank you. What is this? Кытайдан өткөндө кече мурда күнү Kia'ларды жибердик. Азыр ID'лерди өткөндө дагы кеткен. 5 штук. Tesla алышат. Сначала канча сом салам дегенде сиз ошону табасыз, кайсы машина керек, ценасын белгилейсиз, болду. Анан акчасы ал жерде сток бар деп жок деп айтабыз, бар десе, значит сразу акчаңызды саласыз, биз жиберебиз. Акчаңызды через эме банк менен которушуңуз керек, биякта компанияга. Болду, анан алабыз дагы жиберебиз. Жол кирелер обычно $3000 бир машинагачы примерно. Кебике балким арзанаак болушун же 3500 болушун бир машинага ошондой. Электрокар болсо, анда аякка барып эме төлөбөйсүздөр. Биякта цена, анан жол киресиз сиздерге келген эмес. Бир штук алдырсаңыздар деле болот, ооба. Бир штук алдырсаңыздар деле болот. Машиналар эми канча сомдук машина, мындай жаңы машиналар болсо, ID'лер болсо, ошо жаңылары ошо 40 миңден башталат да, 42 миң ушундай. ID4.
IDC, how much? Doğaçça. IDC Pure Plus. Because right now, 29,600. ID6, ID4. 20, how much? 20, 29? 29. Point, 29,600. 600. 29,600 ekan ID4'ler. Biraz sırada öyle. New cars. New one, right? New cars. Used cars is 20,050. 20,000. 21,000. 20. Çabuk. 25,000. Used car 25,000. Yes. Lan var new. 2022 years. Bir yıllık 2022'ler 25.000'den 26 iken ID4, ID4, right? Yes. Жаңысы 30.000 ekan da. 5.000 lirası var iken how about ID6? ID4. ID6. Yeah. ID6 user cars is 1 year, 2 years used. Doğru. user cars yes 2022 years. 2022 years is FOB price. Yes, full price. 13,000. 你拿手机写给他们。 Nişo Jongwon, o dağla. Hazır sizlerge tınalarını aytam. Bizim nüşeşteyin kampanyamız çok işteyiz. Buna eceğiz var. Sınandık. Bizim büyük maşinalar şu organize etti. Top kayakta olan tınaların büyük barınları meklat. Biz cerez. Emniyeni reklam akıl jatasız. Maşina reklam akıl. Kıtay'dan maşina alalım deseniz yaşağa. Çıktım Tüzefir'e. Menajerin nomer kaldırınız mı yaka? New cars ID6 Pro. 35. Okay. ID 6'lar 35.000'den baştalatken komplektasiyasına jaraşa. Ana komplektasi köp bolsa şu 40-42 çıkıp alat. Qaysı kompaniya qancha vaqtda Qirg'izistonga keladi? Qirg'izistonga hozir hamini Dusha ten kıyıcı Gürcistan. Gürcistan. 20天吗？到吉尔吉斯坦。对。到吉尔吉斯坦30天。 30 天. Kırgızistan'a 1 ayda baratken 30 günde. Akçan jibересиz, alıp bu buyaktan çıkargandan dokumentler dayır bolup çıkargandan keyin 30 günde Kırgızistan'a barat. Oşol buyaktan Tesla alsanız da bolat azmı Tesla'nı da ko'rsatmayın. Buna Tesla alsanızlar da bolat Xitaydan Tesla'da alışadat. Bu emi Y model. Shunday Tesla alsanız da bolat. Tesla'nın içini ko'rsatib qo'ying, Y model. Shunday. Keyin. Oşo sizlerge mashinani ko'rsatdim. Biz atayni shu Jingzhouga kelgili. Jingzhou joyi Xinanmi? Henan. Jingzhou degan Henan provinsiyasida. Ben o'zim Guangzhouda yashayman. Oşo qancha ushul mashina deydi. Bu mashina Tesla Y model is how much? 现在左转驶入会员路。 Tesla. 30多吗？不是30多，不是。 Model Y 吗40多吗 ？Model Y 还是什么？没有美金。O level maşına. Okay. Tesla 39.000 dolar ekan da примерно. 40.000 dolar. Bir yaqtagı tınna, sana jol kiren jönüş kerak. Ko'rsatchi Xitoyda deydi. Xitoyda ko'rsatgan sizlarga. Az endi shaharga keldik biz ham ol yerda bir chet jag'inda yuramiz. Ol yerda bir o'sha. Mana Xitoyning emelerini ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Estakadalarni. Xitoyning shaharlari. Şu sorularınızlar bolsa maşina boyunca aytsanızlar болады. Tüzeli emelerini berdim. Xitoyda ko'rsatdim, dag'i bir yo'lda ko'rsatib qo'yam. Hozircha bugungi tuz efirning nemesi shu mashinalar joyini ko'rsatayim dedim. Atayin keldigilar
kecha Kia'larni jibirdik. Şoförüz kızı Baday qimmat mashinalarni Bishkekda to'ltiradi. Bunday qimmat mashina Bishkekda to'ltiradi. Ava Bishkekda to'ltirib olsa, o'sha Bishkekdan avasida. Vodit dedi ava. $3000 alsa bo'ladi. $3000 alsa bo'lmaydi. Ag'ayo eski mashina olsangiz bo'ladi. Jo'ba kichkina mashina olsangiz bo'ladi. Jol kiresi qancha? Jol kiresi где-то $3000. Bir mashinaga jol kiri $3000. Okey, daha qanday so'rovlaringiz bor? Anda mesela ilgili kalan biznesmenlerge Tesla Model X $100,000'dan ko'p topamam. $800,000 bo'lsa $130,000 bo'lishi mumkin. Yaposhkalar var mı dedi, $5-6 dedi. Yaposhkalar eski maşinalar var. Onu izlep emeği kılış gerek de. Sorasanızlar болады. 5-6 mingga emeler keladi. Eski maşinalar keladi. Az hem ko'ncha biz boya жаңы maşinalar jibiribmiz da o'shaga olib keldim. Eğer Rossiyaga satam desеңizdер, Qirg'izistonga olib Rossiyaga sotib bersеңizdер bo'ladi. Je Rossiyada qo'llanam desеңizdер, shu сияқты. Ma'qulda baringizlarga egillik, mashina olam deganlarga ссылканы jo'rsangizlar bo'ladi, hozir saqlab qo'yam. Buyursa. Hi there. Hello coach dedi. İşingizga egillik. Omonjingiz, rahmat baringizlarga. Egilib qalayman da. Honda'dagi var. Honda'nın sinası 20 qancha ming va elektrokar var. Honda'nın elektrokari. Shuni deydi. Kızım beni alıp жүрсün dedi. Have a great work. Thank you Gülcügit. I appreciate that. Men alan maşını dedi. Buyursa Erlan, barыңыздар күтөбүз. Игілік қалайын барыңыздарга. Жақсы тұрыңыздар.